Karita gundaway gagayem ken nakabsat ket adatay nga mismo dito ya pagtaengan da ading Lucky Joy Miguel iti Barangay 9 Binakaga Banna Ilocos Norte. Intayo magiya sarsarita kanya na no anan iti sitwasyon nan ken kumusta isunan gagayem ken kabsat ta itay kalabes ataw-tawen ket viral dagiti videos na kariti naduma-duma nga network iti television gagayem ken kabsat. Ngem iti karita gundawa intiman kumustaen no anyan iti kasasaad na ken no anya digitay kabarbaro nga maipakita na kariti supporters wano digiti mga subsubaybay kanya na kabayatan iti inapanagbiag gagayem ken kabsat. Tani Lucky Joy ket maysa nga mapagwadan nga anak gapuanan nat numampay kastoy iti kasasaad na gagayem ken kabsat ket kaya na iti tumulong kariti na dumadumang trabaho iti uneg ti pagtaingan mga ka-JCQ. Ana. Di nasapak dahil nga timalo dana naton madamdam ka talaga. Yan mo papanawan da ka makaamamo kalatag ana. On ko no panag aso gusti nagluluto ti apoy yon siya. Apoy no. Makluto ka no kami. Ano kasi kastama ti anak niya. Ni, no akin na po na. Yung di dapat kasta. Skateboard lang kin da DJ. Ito go DJ. Sige lang yung tulong da. Idi. Mun ko lang idi ka agbasa. Take ko mga computer ka. Ading kumusta ka? Kastela ta ko yan nasayat makit di kaasin ako. Oray ado ti napalabas nga alalda ay nga taw-taw na kaya lata mo panawik ko napin maitlat tama. So kas lang nakita ka karita gundaway nga amin-amin nga trabaho iti uneg ti pagtaengan ket kayam nga aramiden. Ano ko kaasin ako adambot nga ako sa mong tartaraway kan ko yan. Oray awan iti kadwam iti uneg ti balay kayam nga ubraen digiti mapanawan digiti naganda. Un ko kaslak mata panag imoriki natnateng aginaw agwalis kayang kay ko ya agluto ti apoy nga kanan kayang kay ko ya ore kasi damat pa naka-skateboard ko pa nakasaka kiso ti pa nakasaka nga agubra no kan kuya no umaday laki di. Okay. So ading timan inspirasyon mo or maipaay mo nga inspirasyon karigiti mangbuybuya mang subsuporta iti JCQ Online TV channel gapuanan nat nuang pay kastoy iti sitwasyon mo ket kayam nga obraen dagiti na dumadumang trabaho iti uneg ti pagtaengan. Di lamay ko na kuya kat nadaman narangkap ti dagita da dumang tattao madida ipakita da na niya man ti kasasaad da tapos handang ibabain ti bagbagida ipakita da na kinasya sinoda na naman ti amodang aramidon ipakita da kin kang rona na dagi normal nga tao mas dapay nga aramidon ti kabailan da nga gubra
agubra kin ag sapol ti pagubraan dapat para kaya dagi panagbiagda tapnon kapag inspirasyon damot kanya minga adaan ti rangkap kin kang ronaan na dagiti agbibuya ti JCQ patuloy da kong mga suportaran ko ya tapos mas adaw dupay ti matulungan yo kin ma-interview yo kuya. Okay. So, ano awan skateboard mo? Haan ka nga makatrabaho? Amon kuya. Ti normal nga panag anak no ko ti panag karadap ko no ko. Okay. Nawan skateboard mo, karadap ka? Wan no ko kuya sa bali lang no agkarada pa kasi nakarugurugit no katabado. Okay. Kat nakarigrigat mo ti aglaba tapar bareng ay tapnon haang hanak uning marugitan ay so nga skateboard to sir kuya. Okay. Nagapan dito skateboard mo? Into day kasinsin ko kuya J America ED patulod na lang ti pagbayad ako ya. Yung balis to lang nga perdi nga min dagito yung skateboard ko kasi bearing muti talaga nga anak detoy. So, no, ada digiti agbaybuya, iti JCQ, anya digiti kaslang kalikagong mumot nga i-request ka dakwada, iti inaldaw-aldaw nga ka panagbiyan. Ti maanak ko ya ko tulungan dak ti panagbiag ko nga tikas panakasaka kalatap ko kang runa na panakasaka te skateboard ko kasi alis to maperdi ka dahil binulan ak nga gumatang kuya won nanginamot kinarigat pa iti mapantalawag kasi lawag malapaggatangan hamong nga market lang ko matap nun mapangkalat chinelas la ko mga magatang okay lang ko mang mapamulat-talawag so nga plete mapanlawag nagninam plete so nga skateboard ti kang runa na kuya. Digiti kas lang iti kapadpadam ket ada digiti kayat na iti agadal. Haan mo nga inambisyonan iti makaturpos mo? Amang kuya, kahit ko agturpos ti kina IT kasi ado ti experience ko nga tanalpasak mo ti alternative learning system ko idinalpasak ti alternative ado mang suggest nga IT alaeg. Nga nagrigat mo IT, information technology ti alaeg kano kuya tapnon ore kastuya kayak met kang agubra imayobra kuya ore kan agprint ti papel kayang kanong awang pulos usarok kin nagrigat ti internet dito nga ayan mi kuya iso nga IT or siya inaccept ko IT kahit nga course ng kuya. So no adda dayti kas lang mangayat nga mangtulong kang nga agadal mangituloy iti daytoy kalikago mo nga makagraduar iti IT kayat mo? Kuwan kuya. Sakripisyo ang aming nga kabaulang nagbasa kuya. Nagbasa am iti alas. Diyak ekspektaron kayo nga da agam may tuiban na area kuya pa. Ni Ma'am Maricel Tabliago ti Mesta kidi kuya. So panawagan dagiti naayat nga tumultulong iti channel tayo dam barbareng ada iti mga sponsor kanya nga makagraduar iti kayat mo nga kurso deti kina IT. Aming nga agbibuhay ako mga tuy nga stasyon JCQ kat tulungan da ko mga tayo makapagturpos sa panagadal ko no adan no lakit di patganyo ti ara-ara ko nga makapagturpos kat aramido ko ang aming kabaalak tapnon makapagturpos king kang runaan na niapod Diyos mong tarabay kanya tuno makalbasak laki. Okay, nagbasam ti elementary and high school. Elementary ko ya ito'y Kiawit Memory Elementary School J. Katagtagan National High School ti kaslapan naka eskwela ti ALS ID kuya. Okay, so ano message karigiti viewers tayo iti JCQ Online TV channel? Aming nga buibaya ti JCQ agbuhay kay dito'y ta mas inspired by dito'y kasi may saak in future ni kuya so nga mas supportaran tayo kin dadupay ko mati blessings ng umay kayong ka kuya. Kung sir talaga dakil may tulong na kada kami at abo mati sa bali nga pamampanawak no di isulata iso nga no makaadayo ako ay kami nga jak maubra ti unag ti balay akat iso ti agubra kino asuntos mat panaglaban no terwatan na hang kumoto ni problema ta mo na matiaglaba
Un sir. Isumtag na barwatan na. Di kita ba Brian natata, ma'am, insuruyo, wano, isiso na lang tangan ng susuruyo, Brian na balay. Ay makita matulad na sir sa makita na mat nga manja makayak no DJ kaya na ubranan ay kubraan na mat na warjak man mandaran kat no panahon pa naglulutuan ay nagluto mo na basta i-prepare ko aming iluto na ay makalutong tumot na sumang putak at anang arket aw masabaling baunat no jak agraw. Lucky Joy gayam ket naggraduar iti elementary at the same time ALS ket kalikagom na nga ituloy iti kina-IT na. So ana itikas lang message mo karigitay agbibuya ta amangan lang no ada digitay mangayat nga mga sponsor ta kunana ket IT iti kalikagom na nga pagbalinan tauro man pay kas iti sitwasyon na ket no IT iti graduar na ket makaubralat at opisina. Kaya nung kasi parigan nung karitan ti agbasa aserta namnamaan na kaya lakit day. Kat nung kasi pangarigan nung kaya namnaman na kaya na sir ti agbasa kaday tanga kurso. Kat nung kasi pangarigan nung kwa sir ada naayat nga mang tulong kanya na ay katakaro na pagyamanam ni. Tanam namaan mi nga hamimat nga kaya nga i-shoulder kindi tatang nata aw matipagsapulang me. Idabas basa iti ALS siya sinang kamamangkoy kuyog iti pagadalan. Ay umay day kanti module na ito balay sir. Kada Lunes nga umay ikan ni Ma'am Maricel iti module na saan to i-review nga pa kwadjay inubrana no sinulo na matlay inubraw no saan kat so di ko na Actual nga isursulo. un sir tanu ito na di module nan pa-question na mat ni Maricel nga dete kuha na mat no aramid na lang uno saan na jag lalo ko di final test na sir i-review na mat hindi ka na pa-review na tapos pina-question na o kayang-kayam dito yung ading adaw pala abakam nga hang kasking kasasaad na kuna naman kasi na po Diyos sir kat hindi na pan nagtest ijay pasukin kat hindi ina kasi na po Diyos sir kat adaw mga amang palang ti una ta nasarap ng 120 ti kuha na day kat day pa kadwa ng taga binakag kat pulos nga di na nakapasa. Kas nabuyayo gagayem ken kabsat ti istorya ni Lucky Joy iti Barangay 9 Binakag Ilocos Norte ket pakaamuman karigi so amin nga agbibuya wenno dagiti mangtultulong iti JCQ online TV channel gagayem kabsat no kumakasparigan kayat yung tulungan ni Lucky Joy tapno ti kastak ket maragpat na maabot na daytoy kalikagom na nga pagbalinan daytoy kayat na kurso nga IT ket ipadaan nyo laeng iti pagtaengan dawon no kasarita yo lang isuda tapno ti kastak ket amwenyo no kasano iti ingkayo pa ng tulong mga kaibigan gapuanan na kalikagom na iti makaturpos iti karayti kurso nga IT wano information technology mga ka-JCQ. Karay so amin nga viewers ken supporters iti channel tayo gagayem ken absat ket agyamyaman tinumutibiyang of course karay so amin nga sponsors maraming salamat po gagayem ken kaabsat.